ki khubor ka batisi TV lawan ra shapi dak orange Nissan looms ho pho near fabricate Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Khandailat Shillong ka 3 Olives restaurant bala play nakbantaban shakriya phi hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka jakai le kai bapa ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ha ka arpo arterik uno pra arjar arpo ka Meghalaya People's United Front East Jaintia Hills District kala Sngewbha de ki neps ai sha ki laipo tali ki Longïing jong kasnong Sonapyrdi kabadan ha East Jaintia Hills District kum shibanta ka jingrakhe ye ka le nyam Christmas kabansawan satang hakini ki shisngi arsngi ha ka jingsam ye kini ki neps ai layadon langru President jong kaseng uba kershan bala kuntubru ya secretary jong kaseng usamla kemenlang siang shai nang tadi usamla daya lamare ubadairu secretary snong jong kasnong Sonapyrdi utaman basan NK sutnga bat kiwei kamu MBA sponsor aku secret yo tahun ini nang pun company la MBA jing metoy kam lang salang krek ki kan yang ki company dengan ayo luti ini sekemat jengkrek lang yang kata secretary snong payudaya yang Singapura wagi sen balang yo onra itu roy kapar kata snong tau yo do ni kentien nga the OA na lakit the working way the truly the yo so ini kan asna punto do ni lakit dan enjo ngomong ini ko the forum secretary yo go bi lang yung Singapura na tapi ni tuan rais ke yo punya dak ke yo wala lutis ke ya yang problem bukan yang esensial warim yo ko lo dia resto barate yo de yo ras ke ting salang yang ada ni ngentien chau chomong to dan Singapura idang yo punya yo bi yung lang salang dekat yung bodo kalau kerpa de sekretari yo tu dalam yung tip sana yo ko halis wakate halaya mesti wir ke sana yo kalau Singapura sana